Pemirsa, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ring buleleng sedurungnya ne ketureksen wenten 104 diri. Rau makin adiri kekantenang sampun kenak dan dosne pasien terkonfirmasi positif COVID-19 akhirnya ne 103 diri. Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Buleleng Gede Suyase, parindikan puniki sangkaning mawowoh nyani pasien dalam pengawasan PDP terkonfirmasi positif COVID-19 antuk kode 129 kepanggih Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bali. Pasien inucap pindah ke naker Sanemadwe Jero ring Denpasar. Tatkala jagirau ke Jakarta antuk ngereh pikarian, pasien puniki ngemargiang tes spesimen swab PCR mandiri ring Rumah Sakit Universitas Udayana nanging sinambi nyantosang hasil uji sampel swab medal pasien muali ke Buleleng. Sesampun sampel swab ipun medal kejantenang hasilnya ni positif nanging ipun kantun menang ring Buleleng. Ringgalah punike Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali urati majeng Gugus Tugas Kabupaten raris pasien langsung kerawat ring RSP Giri Emas. Sesampun kaselehin malih kasus puniki kedadosang temuan kasus Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Bali. Punika mawinan ngantos mangkin pasien inucap durung kaputusang pacang karujuk ke Denpasar napi antuk kelanturang kaicen treatment pengobatan ring RSP Giri Emas. Mudiarte Bali Pos Nguningayang.